Pamedi e shemela mesemehlano metsotso ka mora hora ena ya borobongo tsometse le Study FM na no ke la haola matsima lodi re tseba he leeto le leholo la ho tloa menkgwaneng ho le ba thaba bosiu le a qala tsatsing la hosane ka la robedi me le tlanka matsatsi a mararo ba tla fihla mane thaba bosiu ka la 10 ona kgoding ena e udimo e leng ka moqebelo me hetsa sina ka jeno ba tla phutheha bohle ba tsamayang ba yang menkgwaneng ba tla phutheha ka mona ka maseru tsatsing la ka jeno ba ntotloa mono he ba lebe ka mona ka menkgwaneng ona le sehlopha ka mona ka provinceng ya Free State mona Mangaunga sehlopha sena se bitswa Maotum Pepe ke tswa hole cheza ba se ba le ke hiking club wena mabite motle re tlo busana le Auspal Samposi yena ke modula stulo wa mokgatlo ona Auspal sa tumela ngwana le phela ha monate le kae bana bese le skela ba batle hleng hey la skela ba la re khadisa man le bone le sa re bolella re le kenelle Auspal ka ba hantle ha sa Australiana tla sentse le itukisa ke le batle Auspal sa mokgatlo ona wa Maotum Pepe ke tswa hole hiking club o qadile eng ho baneng le lela nahana hore ho be le mokgatlo wa mofuta o Australiana mokgatlo ona o qadile le mong sa 2016 le mong se re neng re tswa moshweshwe le re iphumana re tsamaya re le di individuals ho ya leeto lena la moshweshwe ya re tswa mo ra bona ho hlokahala hore re kopanye re le baahi ba Free State ya ba mokgatlo ona o bitswang Maotum Pepe ke tswa hole wa qaleha ya ba le mo se fitileng re qadile re ya moshweshwe re le sehlopha jwale se formal sa Maotum Pepe le ne le bakae ha le tloa mo se mo se fitileng ha ke sa fose le mo se fitileng ntse re le palo e le kana lena close to 21 jwale ke mona hape le itlhophisitse le re actually baby re a tloa ha re etsa tjena empa re ne re fela re ke re hom le mo mamedi a ka tseba hore taba tse monate mo mamedi ke sehlopha se ikemiseditseng hore le sona se kena leetong lena jwale Auspal sa ka jeno le tla tloa mona sentse le le ba menkgwaneng kapa le tloa mona le sa lo qala kae pele le nto ya leetong la lona ha re tloa mona Australiana re ya Maseru bordereng re ipontsha hatse mo di bese teng di tlohang teng di le ba menkgwaneng mo busu ba pele bo bang teng e be leeto le qala ka hosane jwale ho tloha ha rona mona re le bile Maseru empa jwale ka ha o hlalosa hore le nentse le le teng empa ya menkgwaneng ka le semo se fitileng a ke re utho jwalo le khuthatswa ke eng hore ntho ya maoto wa tseba batho ba tsamaye ka maoto man bophelo bo botle e se le leruo batho ba bangata ba kula re nwa dipidisi jwale rona re fumane ho le molemo baneng ba bang ba rona le ntse re kula re nwa dipidisi re etsa mara sa le re qala ntho na ya exercise ya ho walk because pele batho ba ne ba nahana fela di exercise tse teng ke tsa bo ho matha ho etsa di-activity tse leng hore di batla di le matla kapa di hloka matla jwale walking ke for people ba mmele e fapaneng bo mme le bontate jwalo ka hore bona rena le bontate le bo mme wa kula ha o kuli o tlo fumana pheko ha o re joina mona mo maoto re rata le tlhaho e re thusa ho experience tlhaho le botle ba yona jwale ke mo khona re rata ntho ne re etsa mo sethola leeto lena ngwane se ke la matsatsi a mararo le ipisitse hantle le kwetlisitse ntate a ko tle mona ko fe moya mo phamisa mono he Mike wa hao re teng ke ntate mang ke ntate Rathule Wolf ntate Rathule le wena ke a o bona le malala la o semane ke bona le ka moaparo fela moaparo ona kwa batho ba tlo kenang leetong la tsela ba tlo tsamaya ka maoto wa mpona jwale e hloka boikwetliso nthona ha ile hantle haholoholo mme o tlameha o hle o kwetle mmele dikarolo tsohle tsa mmele di hle di kwetle le kelello hoba tsela boholo mme ke ya kelello ha o hlotse ya kelello a tsohle di lokile au skero itshwara mona tlo ha o emba tso mo monate
mme ke ba yena ke o se mama molale jale ausi mama le wena o letong ke letong a ke a bona o tlile makhamafolajele ke matsatsi sa go ba le tholwana ke emetse sa sela ka jeno o emetse tsatsi ke emetse lethaba tsa e sale ke emetse letsatsi lena e sale ke emetse letsatsi lena a ke a bona man a ke thabile tsela tsheu bana bese le tsamaye hantle ke a kgola la le khutla le tla tsho le tlo re fa ditaba re tsamaile hantle thuli ho etsaetse tjena ho etsaetse empa se mo se fitileng fela le ka re mathateng yana bileng teng a tsela e bila fela auspales mathata na se makalo Australia ba ne re hle re ikwetlisitse haholo re da le tshebelo pele hore re lo enjoya moshweshwe le monsena re atla re le maoto hape ba tla re bona ai monate jale ha e ba mohlomong hona le motho yana le khahlao ya hore e be karolo ya lona ba etsa jwang hobane batho ba hona jwale tjena batho ba se bana le thasello ya ho ikwetlisa ka nnete ka hohle ya usulana re na le Facebook page ya rona e bitswang Maoto Mpepe ha ba ka kena fela mo ba tla fumana dintlha ka botlalo ke ya leboha auspalesa ke lebile ke lebile bana be tsela tsheu ke a bona ke bona ba itse ba rona ba letsatsi la ka jeno ke sehlopha sa Maoto Mpepe ke tswa hole hiking club ha ba tswa tjena ke ha ba le ba menkgwaneng ke ha ba le ba menkgwaneng ha ba tswa tjena re ke fete ka mabenkeleng a ke a khutla